Arctic Winter Games 2016 матсими ингерланнеқарнissaanut пиареерсаатит ингерланнеқалорутторпут нунанит қулингилуаниит тимерсортартут культуримиллу сулиақартут нунатсиннут тикарамнissaат қалливоқ исситормиут уламмиуаарнерини культуриккут авитсақатигииннассақ нуналлу пеқатаатитеқартут культуриккут тунниуссиннаасаат такусиннеқассаппут исигиннаартитсинерит нипилерсорнерит эринарсорнериллу илаатигут аликкусарсуутигинеқарумаарпут калааллит нунааталу культуриккут тунниуссиннаасаи 2016-ними исситтормиут унаммиуаарнерини қисиуллуиннартумик иниссисиматиннеқассаппут. Det, der gør AVG specielt, det er det, at den fokuserer på den arktiske kultur. Fordi du kan spille badminton, hvor det skal være. Du kan gå til Grønlandsmesterskab, du kan gå til Island Games, du kan gå til sådan. Men grunden til, at man har AVG, det er fordi, at kultur og sport skal gå hånd i hånd. Uani aallagaatilassiami Arctic Winter Games ukiut ingerlanerini kultuurikkut spereersut ilai sammissavagut pisussallupilluit qilanartuusiilaassалluta. Arctic Winter Games артоқарнерани нунат қулингилуаасут культууриккут тунниуссиннаасаат пингаартиннеқарлутик қитиутиннеқартарпут тааккууннаангиллалли. Okay. Det vil være udstillinger. Det vil være shows. Det vil være kunst- og håndværksmarked. Nu med Arctic Winter Games артоқарнissaanut kultuurimut aqutsisoq piareersarluni ulappusereerpoq ilisaritilaaqaariartiguli Utmot kamaamikataqarpunga 57 ukiorarpu llunga suliassaalu amerlapput Arctic Winter Games ammaanersiorneqarnissaanut inuit 3000 missaaniittut peqataassaput aammali nakhatаарnersiortoqarnerani inuit taama amerlatigisut ilaassaput kultuurikkut aliikkusersuinissaarsuit kaalasshow-sinik taaneqartartunut piareersaatissat aamma annertooruissuusussaassaput nunarpullu sinnerlugu isiginnaaгассиариneqartussaaq nunani avannarlerni piorsersimassutikkut attaveqaataasoq napa suleqatigalugu pilersineqartussaassаақ kultuurikkut takutitassiamik aaqqissuussisaratta акилерсорлугу тассами анигаасалерсорлугу таавалу маатто aquttisua ник исумақатигисутеқартарлута таавалу Arctic Winter Games тунгаанут сулеқатааллуиннаққиссаартарлута тасса арфинилиссаа массаккут ааққиссууссаагут. And our land, Greenland, always seems to be in the spotlight. 2014 milu Arctic Winter Games Fairbanksimi alaskamittumi ingerlanneqarmat pipalukkoojaaran sinnip isiginnaagassiaa Flying Trops nunarputsinnerlugu isiginnaartitsissutigineqarpoq Fairbanksimilu kultuurikkut aliikkusersuinissaarsuarni kaalashowsini takutinneqarpoq kalaallit nunaatsinnerlugu inuusuttut arfinillit isiginnaartitsipput. Vi blev rost rigtig meget. Vores unge mennesker var dem, der blev lagt mest mærke til inden for den kulturelle scene, så det var jo rigtig fedt. Nunatsinni Arctic Winter Games 2016 ingerlanneqalerpat inuusuttut illoqarfimmi sumiiffinni assiingitsuni isiginnaartitsisarnissaat pilersaaru The first group will be the flying drops. Soorlu Arctic Winter Games 2014 nimi aamma taamatut aaqqissuussisoqartoq.
Men ligesom op til ugen til, så var vi på forskellige steder. Vi var i sådan nogle elders home, altså udoprægslerne hos gamle mennesker. Vi var også inde midt i byen på nogle centre og ligesom lavede nogle små performances alle sammen. Altså vi var jo flere. Selvom det var os, så var vi jo sammen med folk fra Rusland. Så det var også sådan meget med, at når de skulle ud og lave de her, så handlede det også om, at de skulle lære hinanden at kende, og ligesom også prøve at være performers. Inuusuttullu 2014 mi Fairbanksimut ilaasut ilagaat Maalianguaq Hermansen. Erinnersorneq nuannarigakku taavalu qitinneq isiginnaartitsineq aliikkusersuilluni nuannarigakku taamaattum auditionnim peqataasimavuga ilikkakkagut amerlasoorpassuupput sungiusaasugut sisamaagamik kimmernaaq pipaluk Karina aviaajalu sungiusaasorisaqatsigit Nunat peqataatitaqartut inuusuttaasa akornanni kultuurikkut paarlaaseqatigiinnissaanik Arctic Winter Games pingaartitsisuuvoq kultuurikkulli aammat naapeqatigiiffiusarpoq inuusuttunik nunani allaneersunik allatut kultuureqarlutillu oqaaseqartunik naapitsinissaminnut periarfissinneqartarlutik nuannertorujoruyussuuvoq inupparpassuuppu inui amerlasoorparpassui kultuuriningaani assigingitsorpassuarni aggersut tamarmik kavaajai assigiingillat tassamik gruppikkaajusallugit taamaasilluta immitsin ilisarisinnaavagut kikkuuvugut taa nuannertoruyussuu inussiarnernermu inupassuit Aappaagu Arctic Winter Games ortoqarnissaanut isiginnaagassiortussaq isumaqatigissuteqarfigineqareerpoq isumaqatigissusiorerpugut tamatumuuna sungiusaasussatinnik tas Randi Broberg 2012 suliqatigeernernikkuusarput taanna ukiormanna tassuliarpu aallartissaaq aappaagu Arctic Winter Games aqarnissaanut атақатигисаарисууллуниlu сунгиусаасуусуссақ Randi Broberg illu nammineq isumassarsiani ааllaавигалугу isiginnaagassiarsuliarissavaa анунатсиннингаанни такут кусуттарпарпут арлаатсигут калаал тассам калаалнаан кулсоори таавалу инуусутту аама пигиннаанери qitinnерусиннаа эринарсорнерусиннаа унипилерсорнерусиннааву суусиннааву тас таан пингаарутеқарторуussуу инуусуттут алланут тунниуссиннаасаат такутиссаллу нунат тамармик Arctic Winter Games ортитсисоқарнерани пеқатаатитақартут инуусуттуник культууриккут алииккусерсуисуссаник арфинилинник пеқатаатитақартарпут inuusuttut 14-nit 19-ninnut ukioqartarput isiginnaagassiat Arctic Winter Games ertoqarnerani siusinnerusukkut takutinneqartarnikkuusut tassaapput 2006 Ravens Call 2008 Sila 2010 A Traveling Song 2012 Milu My Home is the Home of Peace isiginnaartittineritaniatigut inuusuttut peqataasussat allanik aamma ulapputeqassapпут Arctic Winter Games nalaani sorpassuarnut orniguttarput utoqqaa illuanut takutitsiartorlutik allan sungiusaallutik haalini arlaan aaqqissuussami soort immaa uaajeerlutilluunniit ullutaamaavim arlaan inuusuttut suasaqarfiannik imaqartineqartarput inuusuttut arfinillit isiinnaagassiarnermut peqataasussataniatigut Arctic Winter Games ortoqarnerani tunumiit avanersuarmiit aammakkuyataaniit kultuurikkut peqataatitaqartoqarnissaa pilersaaru taavoq tamannalu anguniarlugu nuna fonden ilaatiut ammaanersiornissamut aammalu nakkatarnersiornissamut 1 million koroninik aningaasaliivoq Man kan få
mindst 1 til 2 fra Qaanaaq-området, Avannarsua. Man kan få 1 til 2 fra Tasiilaq, eller fra Kulusuk, eller fra Ittoqqortoormiit, nogen derovre fra. Og man kan få 1 til 2 fra Sydgrønland, altså fra Qaqortoq sydover, ikke? Arctic Winter Games 2016 nimi ammaanersiornissaanut meeqqat inuusuttullu qittallutik takutitsissaput nunali tamakkerlugu inuusuttut meeqqallu periarfissinneqassaput YouTube aqqutigallugu qititassamik aalaangersimasumik ilinniarnissaminut taamaalillutik ammaanersiornermi immiussaareersunik ilaatinneqassallutik. Så kan de selv optage det med deres kamera, og så sende den ind til os. Og når vi har fået dem ind der i oktober måned, så klipper vi dem sammen, sådan at mens nogle af børnene her fra Nuuk danser, så vil man på bagtæppe kunne se børn fra hele Grønland, ungdom fra hele Grønland, der også danser med i den her lille indslag. Timersortartut kultuurikkullu peqataasussattikerartinnagit piareersaatit annertuut ingerlaneqarlutillu sungiusarneqassaput septemberillu arfengani nuupqeqqaniit innussivimmut ammaanersiornissamut sungiusarluni ingerlaaqatigiittoqassaaq. Vi har den 6. september, der er det et halvt år til vi skal til Arctic Winter Games starter, og der skal vi lave sådan en åbningsprøve, hvor vi prøver at få omkring mellem 600 og 1200 frivillige til at gå igennem byen fra Nuuk Playground til Inusivik, og det glæder vi os rigtig meget til. Nunatsinni puisartusaamanaqarlualeqersoq tassalu kuluk Arctic Winter Games 2016 imut maskortiusussaq sulileqerpoq pingortinneqarnerali uquluttuarilaaqqaariartigu kulummi unammisitinikkut isikkussaa aalaingerneqarpoq meeqqallu titartaasilluit unammisinneqarmata Stella Josefsennip paamiunersup titartagaa una ajugaavoq tamanna pereermat niviarsiaqqap qulingiluanik ukiullip titartagaa aallaavigalugu titartaasartup Christian Flasher Rexip kuluk inaarutaasumik isikkussaa titartarlugu naammassivaa taamaalillunilu kuluk imatut isikkuqalerpoq unammisittisoqaqqinneratигуллу аалиингернеқарпоқ puisi kulummik ateqassasoq Nipilersuqatigiit Small Time Championship erinarsuusiaat We Are the Arctic 2016 nimi Arctic Winter Games ortittisoqarnerani ilisarnaatitut erinarsuutigineqassaaq tusartinnaguli erinarsuusiaat pillugu alapernaaserfiilaaqqaariartigit атаққатигиинер тунгава тамат унgasиккалуарлит норсуа аваннарлерпаа кися атаатимо раангатта исоор культууриккун балун спортиккун qanillisarpu тамимаалиссуарнарс erinarsuut migiansinnimit Jakob Søvndal Skovomit pilunguarluustrom harmikennimmillu nipilersuusiarineqarpoq сиуллерми имма такоққаратигу наммиситсисоқарту эққарсаана мисилииннақалутигу имма труммерторпу ангалагами тассани таа сусиссақарната сугисарсиннааната но мисилииннарлуусанақитигу таа наммисипаллариарлу нассиутиссуарпут Arctic Winter Games эққарсаатигалу санаа ависим такуллуу имма уламмиситсисоқарту но мисилиартигу титигу таам иммин унаммиллииссанниарлуттаан мисиликкусуллугу ilisarnaatitut erinarsuusiaat toqqarneqanginnerani erinarsuutit qulit naliliiffineqaqqaarput
Nunatsinniit naliliisut tassaapput Nina Kreutzmann Jørgensen aamma Angu Mosfeldt. Taakkulu nunavimmiit aamma nunavummiit naliliisartut peqatigalugit erinarsuut ilisarnaatitut atorneqartussaq toqqarpaat. Den vandt, fordi at første gang man hører den, så fanger den en. Den er enorm i ørefaldene, og den har et omkvæd, som giver en følelse af sammenhold i hele Arktis. Og deres tekst er meget positiv. Alle kan synge med på den. Small Time Giant i København i missungiusartarfiani erinarsuut We Are The Arctic pilersinneqarpoq. Amersaneet tulut paasisaa taamaalillit tuluttuungorpo. Erinarsuut ayugaasutut toqqarneqartuq oqarasuatikkut ilisimatinneqarput. Muun ilissineriartorlut taamani iseratta immaat telefonerpalut taa telefonin oqalukka kilmainoqalukki rutti oqalukka isinnavillun høretelefonerlun qalorior ilumorsaarniarlun tas oqalunniaqattarpu kisai maadersuarli ja oqaloriarmalluuni maadersuarli inimukaarsimnipaat yes tastulluusimaarnaqa assorsua Nipilersortartut Arctic Winter Games attoqarnissaanut peqataanissartik nuannaarutigaat. Tusaamajuarnikuuaq Arctic Winter Games. So avannaan angisooruyussua. Issittormiununaan sportsimut UL taasinnaaq. Ta soona tulluusimaarnaqa ilangulluni ilaaleriasaarpu Ataguli erinngap ilisarnaatissatut toqqarneqartup ilamenga tusaariartigu. Breaking down the walls that are between us, we lift our hands up to the sky. We are believers of the currents, 'cause we know we will all be winners. Every day we repeat, we are getting stronger. With our fists up in the sky, we have the power to give it all we have. With the northern lights above us, we are the Arctic. We Are The Arctic nipilersuuti talersorluariarlugu tamanut saqqummersinneqarumaarnissaa pilersaaru taavoq. Hallo. Hallo. Uatarpung Jakob. Uajuna. Bidu. Miki. Tamattaaluta tarput Small Time Giants. Arctic Winter Games 2016 imi ilisarnaatissaaerinarsanasimaarpun ataqarporlu We Are The Arctic. Siullerpaamillu tusaasinnaarsi inussiimmi September arfengani. Tessan musikvideo mix anasoqassooq ilaanissarsilu pisariaqartipparput taamaatumik September arfengani nalunaaqutaq 16:30 neriuppuut Nuuk Playground timi akkerumaartusi musikvideom peqataarusukkussi. Arctic Winter Games about Degus. Takuliu. Bye bye. Numi volunteersentari april 29 ammaanersiorneqarpoq. Arctic Winter Games ortoqarnissaanut atatillugu nammineqqiyumissuttiminnik sulisut uani illumi qitiusumik allaffeqarfeqassapput ammaanersiornermilu kaffillerput. Nuan tavalu amma qiorsillutalu erinarsortoqarlunilu nuanneqa taakkua amma qilaatersortoqarama
nuanertorusuupu taakkuaama inusuttuingammi ukua aataamisileerngаарtut sassarnissamut tanapingaartikkatsigu aamma wangamaani imaattut kaimisutsimminik sulaqataarusuttunut sulaqataasussaavuga tas musaafiginnittunut ikiuisartuusussaavunga tusaamasarput Arctic Winter Games 2000 аммаанерсиорнэрми коммунеқарфиксернэрсуу пормистариа оқалуиарпоқ аама нериуппунга уна иллу аторлуарумаарисси коммуналпистуертунгаалингаани нуаннаарутигисоруйуссууарпут иллу массумап атуккиунератиу аами икорфартуэққиссиннаагак тассулиамут ангисуумут усанартумуллу аммаанерсиортоқангиннеранили илаатиут пинерлуттуник исумагинниттоқарфиммиит иллуппиареерсарнеқарнерани сулеқатаасоқарпоқ. Anstalten i Nuuk har haft 3 domfældte nede og hjælpe på frivillig med at istandsætte lokalerne hernede. Og det har været en spændende opgave for dem og kan sige, at vi har været med til at sætte Arctic Winter Games i gang på det administrative. Så det er de rigtig glade for, de 3 vi har haft hernede. аммаанерсиортуллу утерфигеққариарутсигит намминеркаюмиссутсиминник сулеқатаарусуттут орнигуллутик аллатсиссиннаассаппут унаммиуартоқарниссаануллу ататиллугу сулеқатаасут иллу атаатсимиттарфиттут атуссаваат маккуа исарфигисиннааллутамаависсуис тикиллуарпусаагуси алаккартерниссаану мисисуатаарниссаану аммуллуниаллани камалаатисси налунгисасилу тамаасаамоқарфигисақаттаарниарисиги маангассасут аммаанерсиорнэрми 20-ник укиуллип авиая Petersinнип эринарсуусиани калааллит нунаат тусарнаартитсиссутигеққарпаа авиая Petersinни яаку Sørensen нилумарлууллутик ааммани пилэрсулаартусаавут тааккуа инусуттунгуит авиая ингамми атсаависсуа тусарнаартитсиуссаассаа Lige 1, 2, 3 авиая Petersinнип инуусуттут аллат пеқатигалуит калааллит нунаатсиннерлугу 2012-лимми Arctic Winter Games ингерланнеқармат исигиннаагассиами My Home is the Home of Peace ими исигиннаартитсеқатаавоқ тамани юканнимиппугут канадамукарлута та уллут солли ингерланераниугунарпоқ иливиунгиккуник уллу тамаавииссусассақартаарлута сумукарфиссақартарлута писсанганарторуйууллан нуаннерторуйуу аммаанерсиорнэрми лууккити анна пилман қилаатерсорлуни аамат тусарнаартитсивоқ Peqataagit misigisaqarit pissigit Arctic Winter Games 2016-imut uqaasinnaarineqartoq join feel jump tungavigalugu assinip unamisittisoqarpoq
ассерпассуиллу аллаторарфиммут нассиунеқарпут нуаннеқаат ассу тоққааниарна аёрнарсимаво маансулеқатигиллута ассерпассуутааккуа сиаариарлугит исииннарлуми сиссорлугит таасисақаттаарникуувгут нуаннарисагул амерлангаармата налернисарлута аасорлумила тоққассаллу ассиник унамиситсинерми писсиннерит тингалланнериллу торраанерпаат ассилериарлугут AVG 2016-нип аллаторарфианут нассиунеқарниссаат кааматтуутигинеқарпоқ ассини нассиунеқартуни қулиттоққарнеқарпут ассерлусорлеқ аюгаассанерсоқ Facebook-киккут таасиситсиниккут тоққарнеқарлуни тасса панитроли Jensen мик атилик ассилисимасаатаанна ассеқ аюгаавоқ ассерлутаана такутиппаа ангуп меэрарлу сикумииттут тассанилу асси таанна Facebook кимнуаннаринеқарнерпааюгами аюгааникуумоқ Arctic Winter Games тоқарниссаанут уумманнамингаанниит нууммут утерлугулу ангаланиссақ эққорпаа аммаанерсиорнеқ наккатаарнерсиорнерлу аама пеқатааффиисиннаассавай ассерлу аюгаасоқ пиллугу инуит Facebook-киккут таасисут оқаасерталерсуиппут қиимасумик нуаннаарнерни имақарту таавалу илаатигут қимуссеқарами ассим тассани таавалу таанна илаатигу аама қангаписимасут культуурерпут таавал сиуниссаму исигинер тааккортаа оқаасилернеқарсималлуннуаннеринеқарлун 2016-ними Arctic Winter Games тоқарнерани культууриккут пеқатаасут илеққуусоқ малиллугу уяминнатсиннеқассаппут. Det kan jo lige, altså det er jo det materiale, den er lavet i, femler, så man sådan ligesom kan forme. 2016-nimullu uyamissatut tunnuunneqartussaqqilaatitut ilusaqartinneqassasoq aalaangerneqarpoq. Kultuurikkut peqataasut uyaminnattaassaat eqqumiitsuliortumit Camilla Nielsen-nimit ilusilersugaavoq. Det, som jeg synes, der var vigtigt, det var, at det kunne bæres som et smykke også, samtidig. Så det er dens form, det er, at man ville kunne bære det. Men mest også, at man har måske et symbol på den tid, forhåbentlig glædelig og spændende tid af Arctic Winter Games, at man bliver samlet. Og bare symbolet i sig selv, at trommen den kalder til fest og sammenhold. Юллэрмилли уямилиарнissamут аторнеқартуссат тассалу патроникут катерсернеқаққаассаппут нуумми сумиффиниассиингитсуни пиниартутунгиффимминилу пиниалуттартут патрониккуник илисиффигисиннаасаат қаттат соорлу орсиивимми илинеқарпут саффиу петахаатарип аама пиннерсаасиортартуп палеммууларип уяминнаттаассаат сулиарисуссааваат атагули қанеқ уямитсананеқартарнерсут такулааққаариартигу. Og medaillonerne de bliver lavet af 8 gram tin og 54 gram gamle patronhylstre, der er renset, så der ikke er noget bly i, og 54 gram 25 som vi har fået af Grønlandsbanken. Og det er 25 som der skulle destrueres. Så det bliver de jo så nu. Støbeformene, det er ganske almindelige aluminiumsforme, som man putter noget specialsand i, der hedder støbesand. Det er sand med en olie, der gør, at det holder den form, man presser det i. Man starter med at fylde den ene, og banker det. Og skraver toppen af, så det bliver pænt lige. Så tager man støbeformen, eller det emne, der skal støbes. Giver det talkum, så det ikke hænger fast. Og renser formen af.
Og så trykker jeg den lige en lille smule ned i. Sådan. Så den anden halvdel af støbeformen. Og det, der så kommer oveni, er sand, som der skal give den fine overflade. Det sier man lige igennem her, fordi så giver det et renere aftryk. Og så åbner man formen, lige så forsigtigt. Så aftrykker bagsiden. Og så vipper jeg den ned i støbesanden, så der ikke kommer skader på formen. Så laver jeg det, der hedder et indløb. Det vil sige, det er der, hvor det flydende metal det bliver hældt ind igennem. Så har man sat det sammen, så de to mærker de passer lige over for hinanden. Og der er lavet indløb i, så nu er den klar til at hælde flydende metal i. Den første, den tager altid lidt tid, fordi formen den skal varmes op. Og materialet, der er nede i, det skal varmes op til omkring 1150 grader. Så skal den så pilles ud af støbeformen. Og det giver altså lidt røg. Det ser ud som om materialerne ikke er ordentligt blandet, når det ligger sådan her. Men lige så snart man pudser i overfladen, så bliver det ensartet. Så skal den ud af formen, og der kan man så se farverne, hvor det ser ud som om materialerne de ikke er blevet blandet. Og så ryger den over i syren, hvor den så renser det sidste flux og det sidste støbesand, det bliver renset af dernede i. Og så er den sådan set klar til at blive skåret til og slebet. Sådan. Uyamiliarlu sulikkusissagassaamat pinnersaasiortarlu palamullarapsannaviani inarsarneqaqqaassaaq Det eneste, der mangler nu, det er sådan set at få sat en læderstroppe i, som vi har gjort her med støbemodellen. Og så er den klar. Jo, og så selvfølgelig, det er jo vigtigt, her skal der jo laves et logo, hvor der skal stå AVG 2016. Så det er det, så er den færdig. Så er den klar. Arctic Winter Games imod kultuurikkut peqataasunnut quyassutitut uyamertunniunneqartarumaarpoq. Jeg vil gerne sige tak til dem, så derfor laver man en medaljon, som ikke er en ulu, men som på et eller andet måde siger tak til dem og har en betydning for dem. Så vi har lavet den her, som er en grillat,